Masa ngelatih itu bercabet? Bu mana? Ya. Apa piye enggak? Gerak apa? Nah, ini penak masa cabet gue lapis timon. Mari berak. Barang apa tuh sedikit? Bit montor. Bit motor. Sebelum mana? Ayo masih ayo. Ketara artuku aku ngerti leminang cilik apa. Coba 5.000 kok. Suruh dari menyang ngono lho. Coba 5.000, Pak. Ora ayo sam, mangu becem tak kaya ngene. Ora apa-apa, le penting happy. Pengen di Bojayu ngimpi. 40. Kan pilihane. Cukur oke, cukur ya. Dan tekok cukur kat mana. Aku ngerti belajar ya cukur. Anu sik kuwi. Ora. Atake 5.000. Gunting swida. Sakit selawe 20 15. 5.000 gunting. Si geleme.